Bismillahirrahmanirrahim. Paslun tini paneka syatong pasol fi umurin idilum banyak perkara. Tuhalifu saya apitai panapaya fiha idilum ya umur. Tuhalifu saya apitai fiha idilum ya umur. Al-mar'atu rajula fi sholati. Al-mar'atu pasara orang bini. Ar-rajula da orang laki fi sholati idilum sholat. Wa dzakarul musannifu banyeput al musannifu pasal musannif dalika daka disah fi qawlihi dalam tabuna musannif wal mar'atu bantining reng bini tu halifur rajula apitai pasara orang pasara ya mar'ah ar-rajula daka orang laki fi humsati asya'ah dalam lemak banyak perkara. Wal mar'atu bantining orang bini tuhalifu panikah apitai pasaraya mar'ah. Ar-rajul ada orang laki fi khamsati asya dalam lemak banyak perkara. Farrajulu maka tining orang laki yujafi panika marengjangah pasara rojul ayar faun tekesengangga pasara rojul mirfaqaihi da cengkol duan ya rojul anjambaihi dari lampung duan ya rojul wa yukillu ayar fa'u wa yukillu ban angangka ayar fa'u tekesangangka pasara rojul batnahu da tabun ya rojul an fahdaihi dari pokang duan ya rajul fir ruku'i idil meruku was sujudi ban sujud wa yajharu fi mawdi'il jahri wa yajharu ban menyareng apa syariah rajul fi mawdi'il jahri idilum kenangan menyareng fi mawdi'il jahri dalam kenangan menyareng wa taqaddama bayanuhu fi mawdi'ihi wa taqaddama ban ampun kada bayanuhu panapa penjelasan ya mawdi'il jahri fi mawdi'ihi dalam kenangan ya mawdi'il jahri wa idza nabahu ay asabahu banalekana menimpa huda kaya rajul ay asabahu tekese menimpa angin ningi huda kaya rajul angin ningi pada huda kaya rajul syai'un panapa tong setong fi sholati dalam salat sabbaha maka mau setasbih pasiraya rajul fayaqulu maka atabu pasir rajul subhanallah da lafaz subhanallah because di zikri kalaban asaca zikir faqat murallah aw ma'al i'lami atawa asartana apareng oning aw atlaqu atawa mutlaqaki pasir ya rajul lam tabtul maka tak betal salatuhu panapa salat ya rajul awil i'lami faqat atau apareng oning faqat meloloh batalat maka betal panapa salatuhu wa auratu rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi wa auratu rajuli bantining aurat areng laki ma paneka barang baina surratihi antara nabu jilla ya rajul wa rukbatihi ban ta'at ya rajul amma huma anapun tining kedua nah surratihi wa rukbatihi falaisa maka paneka tada panapa surratihi wa rukbatihi minal aura paneka setengah dari aurat wala ma fauqahuma wala ma ban puntan bareng fauqahuma sing atasnya kedua wal mar'atu tuhalifur rajula fil khamsil madkurati wal mar'atu bantining orang bini tuhalifu panika apidai pasaraya mar'ah ar-rajula dak kang orang laki fil khamsil madkurati dalam lema
al-madhkurati saya sebut, fa innaha maka saungkuna ya mar'ah tadummu panika makempo pasar ya mar'ah ba'daha dak setengahna ya mar'ah ila ba'din dak sebagian dak setengahna. Fatulsiku batnaha bifahdaiha fatulsiku maka ma'atemu apa sadaya mar'ah batnaha dak katabun ya mar'ah bifahdaiha kalaban pokang duan ya mar'ah fi ruku'iha edilem rukun ya mar'ah wasujudiha ban sujud ya mar'ah wa tahfadu sautaha wa tahfadu ban malaun apa sadaya mar'ah sautaha dak kasuaran ya mar'ah in sholat lamun asolat pasar ya mar'ah bihadratir rijalil ajanibi kalaban semaan bihadratir rijali semaan atau bihadratir rijali kalaban satiin banyak ring laki al ajanibi saya tak mahram. Fa in sholat munfaridatan maka lamun asolat pasera ya mar'ah munfaridatan halakatibi anhum dari ya rijal jaharat maka menyaring apa seraya mar'ah wa idza nabaha syai'un wa idza nabaha banalekana menimpa hada kaya mar'ah syai'un pana patong setong fi sholati dalam salat sofakot maka wedana bemendekan menimpa hada ya mar'ah syai'un pana patong setong fi sholati dalam salat sofakot maka aku pa'ah pasal ya mar'ah caranya bidor bibat nil yamin kalaban no kolaki tabu'un sekanan ala dhahri simal atas warlo warah tangan sekacer di kalaban no kolaki tabu'un tanang sekanan ala dhahri simal falau darabat batnan bibatnin because dilakbi walau qalilan ma'ilmi tahrimi batalat salatuha. Falau darabat maka lamun nokol pasar ya mar'ah batnan dak katabu bibatnin kalaban tabu tabun tanang ben tabun tanang seperti bertepuk tangan biasanya because dilakbi kalaban asacain mainan walau qalilan ben sanajan paneka sakonni ma'ilmi tahrimi asartana ninga haramaki walaupun tak sampai batas bergerak melebihi 3 kali atau melebihi maka batalat sholatuha maka petal pan salat ya mar'ah wal khunsa kal mar'ati bantining reng bentuk kal mar'ati paneka akati reng bini wa jami'u badanil mar'atil hurrati bantining sakapina petenareng bini al hurrati se martika auratun panika aurat illa wajah angi muana ya mar'ah wa kafaiha ban tepak du antanang mar'ah wa hadhihi auratuha fi sholati wa hadhihi bantining panika auratuha panika aurat ya mar'ah fi sholati dalam sholat. Amma kharija sholat yana pon ilwara sholat fa auratuha maka tining aurat ya mar'ah jami'ul badani paneka sakapin badan wal amatu karrajuli wal amatu bantining budak bini karrajuli paneka agati orang laki patakunu maka beda auratuha panapa aurat ya amah ma paneka bareng baina suratiha antara nah bu cilaya amah waruk batiha banto odaya amah